imbere y'imbaga y'abemeye kuzamushyigikira mu rugendo rwo kwiyamamaza kongera kuyobora Amerika nyuma y'iminota mike gusa atangiye imbwirwaruhame ye nk'umukandida w'ishyaka ry'abarepublika. Trump isasu ryamukubise amahushuka ku gutwi, ariko yararokotse. Bashatse kumwivugana ku manywa y'ihangu, tukaba tugiye kubivugaho birambuye. Hari ku mugoroba usanzwe muri Pennsylvania ahagana saa 12:15 ubwo ibihumbi by'abantu byari bihuriye hamwe ngo barebe Trump banumva ibyo ateganya kuzageza kuri Amerika ndetse n'isi yose muri rusange naramuka atsinze amatora azaba mu gushyingo muri 2024. Pennsylvania ni umwe mu mijyi 6 y'ingenzi isanzwe yifashishwa kandi izanifashishwa mu kumenya umukandida uzatsindira kongera kuyobora Amerika muri ano matora bari kwitegura vuba ahangaha. Nkuko bisanzwe bikorwa muri leta zunze ubumwe za Amerika bagira icyo bita swing state. Iyi ikaba ari imijyi 6 y'ingenzi aba bakandida baba bagomba guhataniramo yaba ba Republika cyangwa ba Democrat hashingiye kuri politike yabo. Batler nk'umwe muri iyo mijyi akaba ari umujyi wiganjemo aba Republika benshi cyane ndetse bakunda kuwitirira umujyi w'ubururu kubera ko idarapo riranga ishyaka ry'aba Republika ryiganjemo amabara y'ubururu cyane. Nkuko byumvikana Trump yari ameze nk'umuntu waje kwiyamamariza mu rugo. Ni nkuko wavuga ngo ikipe ya Rayon Sport yakiniye Nyanza abafana baba ari uruvunganzoka. Ni nako byari byifashe Batler. Birumvikana yari akikijwe n'abamushyigikiye benshi cyane. Bamwe bari bicaye iburyo, ibumoso, imbere n'inyuma ya stage ndetse n'abandi bahagaze. Abashinzwe protocol ya Trump n'abashinzwe kumurinda bari kumwe nawe kuri stage inyuma n'imbere. Inyuma yaho gato hari inyubako 3 nini ku bisenge byazo. Iburyo n'ibumoso hari ba mudahushwa aba snipers nabo bashinzwe kurinda Trump. Trump yatangiye imbwirwaruhame ye ndetse ibintu byose byagaragaraga nkaho ari amahoro kugeza ubwo Trump yashatse kwerekana imibare kuri screen yari iri ku ruhande rwe rw'iburyo. Ako kanya nyuma y'iminota 6 atangiye kuvuga, abantu benshi nibwo babonye umuntu wari ufite imbunda ari hejuru y'inzu yejya aho bari. Gusa icyo gihe ntacyo byari bikimaze kuko amasasu yahise yumvikana. Mu gihe bikibazwaho hari n'isasu ryafashwe na kamera. Aya masasu akaba yaraturukaga hejuru y'indi nzu yari iri hagati ya 130 kugeza kuri 150 uturutseho stage yari iri. Uwarashe n'umwana muto w'imyaka 20 gusa y'amavuko witwa Thomas Mathew Crooks. Akaba yari afite imbunda yo mu bwoko bwa R-style rifle yaguzwe na sumubyara mu buryo bwemewe n'amategeko mu mwaka wa 2013. Nubwo hatamenyekanye uburyo uyu mwana w'imyaka 20 iyi mbunda yayikuye mu maboko ya se ngo ajye kuyikoresha arasa perezida. Bivugwa ko mu gitondo cyo kwa 13 z'ukwa karindwi ari nawo munsi nyine yarasiyeho Trump. Crooks yaguze amasasu 50 ya milimetero 45 mu iduka ricuruza imbunda ryegera yaho yaratuye muri Pennsylvania. Aya akaba ari nayo masasu akoreshwa muri no mbunda yase. Nyuma yaho yaguze urwego, ariko iduka yaguzemo urwego ntiriramenyekana. Gusa nyiri iduka yaguzemo amasasu ndetse n'abakozi bakora muri iryo duka birinze gutangaza ibintu byinshi. Isasu rya mbere Crooks yarashe ryafashe Trump ku gutwi kw'ibumoso. Twifashishije ino video igaragaza neza iyo Trump adahindukiza umutwe gato. Ubu ngubu aba yarabaye nyakwigendera. Isasu ryari kumuturitsa ubwonko. Isasu rikimuhusha Trump yahise yunama inyuma ya podium. Mu masegonda make nk'3 cyangwa 4 abashinzwe kumurinda bahise bamukikiza ndetse baramuhisha bakoresheje imibiri yabo. Muri make bari bemeye kumwitangira. Ari nako Crooks akomeza kohereza urundi rufaya rw'amasasu. Twifashishije ino video yo kuri ino angle igaragaza yuko hari umwe muri ba mudahushwa bashinzwe kurinda Trump wari wabonye Crooks anamushyira mu gipimo mbere yuko arasa. Ariko wagombaga kumuha go ahead cyangwa wagombaga kumuha uburenganzira kugira ngo arase. Yaratinzeho kugeza igihe Crooks arasiye nibwo nawe bamuhaye go ahead. Aho ni akurasa aramwica. Amasasu Crooks yarashe yageze no mu baturage bari bicaye hasanzwe ndetse n'umugabo w'imyaka 50 witwa Cory Comperator yabipfiriyemo ubwo yageragezaga kurinda umuryango we mu gihe ibi byose byabaga. Naho abandi bagabo babiri bakuze aribo David imyaka 57 na James imyaka 74 barakomeretse bikabije. Iyo uteze amatwi neza binyuze mu ndangururamajwi ya Trump
humvikana uburyo abashinzwe kumurinda bari bataye umutwe bashaka uburyo bushoboka bwose bamuvana aho hantu, mu gihe Trump we yari ababajwe n'inkweto ze zari zamuvuyemo. ubwo bageragezaga gukiza amagara ye, we bigaragara ko atashakaga kugenda atambaye inkweto cyangwa se ngo agende adashimangiye uburyo akunda igihugu cye cy'Amerika. nyuma y'amasegonda 42 atangiye kurasa nibwo byemejwe ko yapfuye, ndetse bahita bapanga kugeza Trump ku modoka ye ibifite ubwirinzi buhambaye cyane. nanone nyuma y'amasegonda 72 Trump ari hasi yarunamutse azamura igipfunsi mu ruhame asakuza avuga uti fight fight fight, n'abandi nabo baramusubiza bati USA USA. abafotografi nabo bari bari tayari bahita bafata ino foto ikomeje kubica bikanacika ku mbuga nkoranyambaga. ino foto kandi ya Trump yuzuye amaraso yazamuye igipfunsi, inyuma ye hari idarapo ry'Amerika, izaba ikimenyetso gikomeye mu matora agiye kuzaba. ni ifoto zagira uruhare ruhambaye cyane mu itorwa rya Trump, dore ko ari na perezida wa gatatu wa Amerika. abagizi ba nabi bagerageje gushaka kwivugana, abashinzwe kurinda Trump baramutwaye bamugeza ku modoka ye ndetse bamujyana kwa muganga. nyuma yaho muri iryo joro yafashe indege ajyanwa ahitwa New Jersey, kandi byagaragaye yuko ameze neza ubwo yamanukaga mu ndege yigenza n'amaguru, ariko afite igipfuko ku gutwi kwe kw'ibumoso. hari ibibazo byinshi tutabonera ibisubizo nona, nkibaza nti ni gute abashinzwe kurinda Trump batabashije gukumira ikibazo mbere yuko kiba? kuki abamudahushwa bari bakikije no mazu yose batabonye no mwishi imbere? kuko aba bamudahushwa bari hejuru y'inzu zaho Trump yarari, bari bashinzwe kuba maso ndetse no gukumira ikibazo cyose cyavuka aho ngaho mu kirere, harimo naho Murashe yarashakomotse. ni gute uyu Murashe yabashije kurira akagera hejuru y'inzu? ni iyihe ntego yari afite? ahubwo se ni gute yamenye ko batazamufata atarasoza umugambi yari afite, akamenya ahantu heza ho kujya akahajya, ndetse n'icyo yagombaga kuhakorera akakigeraho nubwo bitagezweho 100% nk'uko yabishakaga? ni gute umuhungu w'imyaka 20 gusa y'amavuko yabyuka mu gitondo akumva agomba kuza kurasa perezida aho ari bwiyamamarize? cyangwa se ni gute yabipanze akanabigeraho wowe wenyine, cyane cyane ko uyu Murashe nta nyandiko mpamyabyaha imushinja yari afite muri leta ya Pennsylvania? ikindi yari umurepublike wemewe, nubwo bivugwa ko yaba yaratanze amafaranga mu mpinduramatwara y'abemerewe gutora yabaye muri leta zunze ubumwe za Amerika mu mwaka w'2021. ibirambuye ku bijyanye n'ubuzima bwite bwa Crooks bigaragaza ko yarangije amashuri ya kaminuza mu kwa gatanu, ayarangiza muri community college aho yakuye associate degree muri engineering. yari umwana wigunze cyane kandi ukunda kuvuga make, abangaba dukunze kwita aba introvert. ikindi gihe yari akiri muto ku ntebe y'ishuri yaranyuzuwe cyane. ibi bishobora gutuma umuntu yibaza niba koko ibyavuzwe ko nta burwayi yaba afite bwo mu mutwe byaba bifite ishingiro, kuko bikunze kugaragara ko abana bagize ibibazo byo kumyuzurwa na bagenzi babo bakiri ku ntebe y'ishuri, cyane cyane bakiri bato, bikunze kubagiraho ingaruka zitandukanye zijyanye n'indwara zo mu mutwe, nko kwigunga gukabije, gushaka kwemeza abantu yuko ushoboye, kugerageza kwiyahura n'izindi nyinshi. bivugwa ko yanagerageje kujya mu itsinda ry'abigaga kurasa ku ishuri, ariko ntibyakunda kuko atari Umurashe mwiza nk'uko byaje kugaragara, kuko n'ubundi bwa mbere yagerageje kwemeza abantu yuko abishoboye yarahushije, ndetse bituma atazongera no kubigerageza ukundi muri iyi si y'abazima kuko yamaze gupfa. ikindi Crooks yari umukozi wo mu gikoni mu kigo gicumbikira abantu bashaje, ndetse kandi yari anafite ifatabuguzi muri club yo kurasa yaho ngaho yari atuye. ibindi bikoresho birimo ibyuma n'iby'ubutabire byifashishwa mu gutegura ibisasu ndetse no kubitunganya byasanzwe aho Crooks yari atuye, aho yari ari hejuru y'inzu ndetse no mu modoka ye. ibi byose bikaba byaramaze gushyikirizwa FBI kugira ngo ikore iperereza rirambuye. gusa nibuza abantu kwibaza byinshi ku mpamvu yaba yarateye Crooks gukora ibyo yakoze, cyane cyane ko iperereza rigaragaza ko kugeza ubu nta mpamvu ifatika n'imwe iraboneka yaba yaramuteye kurasa Trump irenze kuba atarashakaga yuko yaba perezida byonyine. mu busanzwe ngibi bikorwa n'abantu basanzwe bagaragaza ndetse banarangwa n'ibitekerezo bya politike mu buzima bwabo, yaba aho batuye ndetse no mu ngo zabo. ariko Crooks we kuko byari umuntu wigunze cyane, ntawapfaga no kumenya icyo atekereza ku byerekeranye n'ikintu icyo ari cyo cyose, cyane cyane politiki, ndetse no mu iperereza ryakozwe muri telefone na mudasobwa bya nyakwigendera
nta kimenyetso kirimo cyaba gifite aho gihuriye n'umugambi wo kwica cyangwa kugirira nabi cyangwa se guhitana perezida wa Amerika no gukora ibisasu no kubitegura. Ariko nanone umuntu yatekereza ko we yatekerezaga ko kwica Trump wenda byari gutuma amenyekana hashingiwe ku buzima bwe bwo mu mutwe urebeye inyuma. Hari n'ibyakomeje gucacara hirya no hino, hakekwa ko Iran yaba ifite uruhare mu gushaka kwica Donald Trump, ndetse biri no mu byatumye umutekano we ukazwa bikabije nyuma yaho bigaragajwe ko bashaka kumwica. Hashingiwe ku nkuru y'ikinyamakuru CNN cyo muri leta zunze ubumwe za Amerika, Fareed Zakaria, umunyamakuru wa CNN, yabajije minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran nimba koko iraswa rya Trump igihugu cye cyararigizemo uruhare, ndetse niba ari bwo buryo bafite cyangwa bashatse kwifashisha kugira ngo bihore. Amubaza niba byaba bifite aho bihuriye n'umujenerali mukuru wa Iran Qasem Soleimani wishwe ubwo Trump yari ku butegetsi mu kwa mbere k'umwaka wa 2020. Qasem Soleimani, senior Iranian general. Ariko Ali Bagheri Khan yamuhakaniye yivuye inyuma, ndetse amubwira ko igihugu cye kidashobora gukora ibihabanye n'amategeko yacyo cyangwa se amategeko mpanabyaha mpuzamahanga mu gushakira ubutabera umusirikare wacyo wishwe. Hari n'abagerageza guhuza gufungwa kwa Trump mu gihe cyatambutse ndetse n'iriraswa, bavuga ko nawe ashobora gutegura kuraswa kugira ngo agaragaze n'abo bahanganye ku butegetsi ariwe Joe Biden, nawe ukomeje kubazwa byinshi ku bijyanye n'iki kibazo, kuko akomeza kuvuga mu buryo butaziguye ko Trump ari ikibazo kuri demokarasi, kandi Trump nawe akomeje gukoresha imvugo ikakaye muri uku kwiyamamaza ahanganyemo na Joe Biden ngo ni intambara ya nyuma yo gutabara Amerika, the final battle to save America.